ling Batariumu. Kadiasa punika inggihan pengandikan ide Batariumu. Kesani ke Durga Murti mengasut masarire. Inggihan malih jebosnya inggihan Durga Murti sarirani doninya. Menguh apun dengan Wih, Dewa Ratu gelor-gelor mailahan waluyo punika krebekane punika kadi kelapo tarung mangibeki dikwidiking malande. nah punika waluyo sekadi krebeke mepalu ngebekin punika dik widik mandalo nih ya. Sinambut sang kumare. Nah inggihan raris kesaup kewentenan ide sang kumara. Tinuak masakan ring nakekiwan. Nengian katebak dhuwur idone antuk nako kiwa. Kat cat bajre ringi-ringi menangis de sang kumare. Nah punika waluyo nago pasone punika pasrenggeh nangis raris itu sang kumara. Mo samat masu ja cek dateng Batara Guru. Nangian manulambe nyerit jek raris rawuh ida Batara Guru. Isan muka Batari Durga rupa. Naring ajeng ida Batari Durga. Sigero nantu asiro. Duh kamu Batari Umo. Digelis raris pitakian idone naldo dewo Batari Umo. Aparan raku desani anak denguni sang kumara. Nah napi ingin pelih iwang sang kumarone doke sanerien. Duh meh nian pejahan tu. Mawinan nyekpun nike raris kesedang tuh idewo tanu ring keiwangan. Itu uruh ring laraning semangkane. Duaning idewo ning ring kesengsaran kadiasa punike. Apaan tonan unang kumawarane kita. Oriantukan tanu enten sido melat kardin idewone. Anak kita yang ning dewata. Sawireh idewo wantah yang ning dewata. Warah kena dugo-dugo ling Batari Umo Durga. Narawasang tetuyannya nih bawas Batari Umo Durga. Singgih kangku kita awo mana dahat anak dari kami. Ngengi ratu betaran titiang
Degak pesan putrane ratu tegen titiang. Sinangguh kami penalangan dari awak nieu. Nanyenguhang kawentenan titiang wantah penyelangan ring dewek nyane. Tanane sarirani saking kami. Nadan wenten yan sariranipun tegening titiang. Doni dan penapur semahri kami. Mawinang raris tanma penawuran sembah ring sikian titiang. Ya tikedon mami melaku rah daging kulit nieu. Nah punika keh mawinan ngartang rah daging kulit nyane punika. Nimitaning kemadang saking kami. Nah mawit kemabang saking titiang. Mangkane kaku den weruh. Asa punika ratu mangdane sauninga. Arepku mejahane weking kumare. Nangian ajab titiang mademang iku marawa. Ling Bathara Guru apa kita yai? Nangian pengandikan ide Bathara Guru nah ken Dewadi. Tan weruh ring rat ngarani kita. Mewastu tanuning ring pejagatan aranyo idewa. Gila kami paksan tenguni anak te sigane. Mewastu dulek saja idewa ring laksanan idewa niya. Sahasa majahiking kumare. Nah napi malih pacangnya doyang. Saking pakonte erikane. Wantah melarapan saking tidah idewone ngawinang. Angapo wuwusku ringku. Napa nyen rawos idewo ring titiang. Duga-duga kami majariku. Nah dugo-dugo nyen beli rawos teken ning adi. Jah tasmat berawi durga kita mangki. Nah kalau punika raris ngurang sukang ingian bayu sabda hidup. Jasa semua berawi durgo dewo mangkin. Amangan sarwo bakse. Alo balid ulah turih. Nah ingi anamangan sarwo bakso ngardi duleg laksanan idewo ninya. Kahanengan tu Bathari Durga humu. Nah meneng ingian ide Bathari Durga. Si napa di Bathara Guru? Nah kepastu punika oleh ide Bathara Guru. Inusup pelawan sang Kumaro.
Nah kelebang punika Sang Kumarawa. Menangis siwi ngucap ngaraning mastakanian menemah i pada Batara Guru. Narikala punika muastu nangis raris sinami matur nguntulang ingyan kawentenan Prabu Nidone ngebakti ring Bukpadaan Batara Guru. Wah, Melakukan te sapaniri Batari Durgamu. nainge anunas raris pangruatan pemastun ido ring Batari Durgamu. Itu amekseri jagat guru. Muastu suwece kayon tri jagat guru. Inon Sang Kumar sampun drenggi rupa. Nararis kandi kain Sang Kumaro sesampune drenggi rupanya nih. Pangeraken lukat ning ibu nira mari morupa Durga. Nah punika raris nyantosin panglukatan ibun idone wusan marupa Durga. Moangkan keling Batara Guru. Kadiasa punika babaos Batara Guru. Amut Sang Kumara metapori kilaning Mah Kemeru kidul. Pamit rare Sang Kumara matapo punika ring guaning Mahameru sisi kelot genah nyania. Om Swastiastu. Bhagawat yadang ira dari Sri Mahasarya Dewi Gorarpe Pakawa Katri Wansiani Muratai Tata Ucap Batari Durga. Inge cerita yang titiang malih ide Batari Durga. Magang sapuaniro Batara Guru. Ngemargi yang buat pastun ide
Betaro guru. Suaksana mat mahan panca durga. Wantah aja bosan menados punika panco durga. Umahas maring yawo mandala. Masusupan raris iri kering yawo mandalo niya. Luwering setra pamangahan keasan denira. Ingyan sekancanan setrone bangesengane punika. Nengek nikang kade sekarang. Nah mungkin cerita yang ingin sane bos-bosan. Setua kasantara diasi purusa kilinawet anu ye meradu dosan dia kuroti jasra jasada lungang urate Nararis kalungo-lungo ingyan gatrone. I bayan tarukan Nah ingyan ki kagayan tarukane punika. wah istrenia makongaran si Manu Arya. Maka miwah ingyan setrendane sane mengaran si Pak Manu Haria. Ridenian mahangolbo. Orianto kan mapi kolihya. Mijil triki tamu ri ngayu. Ingyan nuduk anak alit istri paripurno ring ayu. Oh tekeng jeng seri batati patia. Kantos rawuh ring Sri Bata Tipatia. Bunga Sri Maharaja. Lungo Sri Maharaja. Kering de tando mantrin nira. Nah keiring antuk ingyan tanda mantrin Indonesia. Dateng ring demang tanggung. Taris rawuh maring medang tanggung tanjung. Mari rumah ki bayan tarukan. Nah raris nyujur ring umah kebayan tarukan. Kaadang ikang rari silih cili kini sapuan dening indung niya. Nararis doke punika rikanjekan rarine ingyan ciline punika keaben oleh di pabenan nyane punika Supranade ki kabayan tarukana. raris nyat pada pranamyo pisan ki kebayan tarukana. Mon mak ijang seribu pati. Raris nyembah punika ring ajeng Seribu Patia. Dosa ambak sang nada. Muastu harse kayun sang nada.
Ipasugo tandanira. Nah ring pisuguh tanda mantrin idone. Lian tukanira dumingaleng rare cili ayu. Mewastu ido anake alit kepatemuang ring putran ido Rahaden. Yang kalangwana. Waluyo yang kalalangunan. Pinintanira tang rare pasanggatan niring sude rahadiana. Namo asturaris kawentanan arsang ido anake alit saneka patemuang ring putran Raden. Yang ketekan sangger manokale. Nah punika raris mewastu kepatemuang punika putran Raden yaning sampun punika kramano Tuhan. Manuhun sako sembah ki kebayan tarukana. Nah sahur aris tan presida ke aturang mewastu keiring sahur sembah ringki kebayan tarukana. Geni uruh ring polahing Tuhan. Nah sedewaning dahane uning sesana ring Tuhan. Ni tiasa tuan kewenang linangganan sakujarire antinuda. Naingian tan presida punika ketungkasin sekancan bawas idone mewastu ketinudin. Ye wali amin asik nira. Wantah nunas paswecan ido. Terpuanai pria mitra amak sang Prabu. Namo asturaris rikala punika budali Sri Maharaja. Sinungsung ugrah kematian. Nararis kesungsung kebaktian punika sinarengan. Cumeng ke akeno kabayan tarukan. Nah punika raris katitingan punika ring kibayan tarukan. Manduk terima kuraja. Mewastu raris budali Sri Maharaja. Dumawa anakna iyang ning sekaluyan. Nah punika raris mewastu kebakto yang kalanguan. Kirengeng babudin nira si manuha ri tan beng jero kedatuan. Nah kesarengin antuk bibin ide si manuha ri rawuh idone ring jero kedatuan. Waramok garjite amek Sri Batara Bata Tipati. Mewastu dahating ledang kayun ide Sri Batati Pati.
Inanyanan tekang tanduk mantrinira. Kandika yang punika inggihan tanda mantrin idone makasamiya. Demang tumengung pengalasan. Nah mina kadi demang tumengung pengalasan. Nuruhan don ane gopanani resri makoraja. Nah inggihan kanuruhan wenten bawa Sida Sri Maharaja. Malih araning negara nira. Nyantosin inggihan wastan negaran Indonesia. Duir tan kuning anin purwaka sangyang Mahadewa. Nah punika kadi bisa nguni kawit Sangyang Mahadewa. Inget tidak kalau Nah riko raris ring atida kalau angguruaning uang agaluk. nah punika raris dados gurun uang galuk. Nguniwe keadaan bumi sang Prabu tinuruna Dewati Listu Ayu. Napi malih rikanjakan jagat ide sang Prabu katedunin raris Dewati Listu Ayu. Ni jeleng sunia desa. Nanggian sane medal saking genah dunya. Iya te donira tikang negara ring medang kemulana. Inggih punika tatujonida inik panegaraning medang kemulana. Negara Galuh ngarania. Wantah negara Galuh wastanya nih mungkin. Mangkana semah danani resgi batati patia. Sapunika inggihan bawa Sida Sri Batati Patia. Sapunika inggihan bawa Sida Sri Batati Patia. Sapunika raris kairing boleh tanda mantri ida. 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 Sapunika raris kairing Saro morati mantri Mungkin cerita yang tidak bertaruh mungkin cerita yang tidak bertaruh mungkin cerita yang tidak bertaruh mungkin cerita yang mungkin cerita
ngadegakeun kali ke kali tua. Nangawen tenaning yan kaliku ne. Yakse, yaksi,
dengan Ngawenten yakso, yaksi dengan sepuaku bande. ingyan wenten sepah kuande Batar Batari Raja Durga ngadegaken babayi. Naingian kewentenan Sri Betari Durga ngawentenan kalika punika wantah bebayi Yuke Jet setan nah kewentenan punika wantah jin setan juke Bregali wenten bregalo bregali ya Batari Sukmini Durga naingian Betari Suksemi Durga ngadegaken sampulung ngawentenang punika sampulung pelamo pelaming pemale pemali nar karo seda Batari Dewi Durga Karasweta Betari Dewi Durga diri ngadegaken preta nangawentenang raris preto sajeng Buddha kapiragana namina kadi preto sajeng Buddha Buddha langkir Batari Madya Dewi Durga ngadegaken Panca Buddha nangyanida Betari Madya Dewi Durga ngawentenan Panca Buddha Buddha janggitan Buddha langkir Yan Buddha jangitan Buddha langkir Buddha lemu kania Yan Buddha lemu kania malih Buddha taruna Buddha tiga sakti Nangyan Buddha taruna Buddha tiga sakti punika wastanya nih Wanta kegas putra Puan cekia lomain Suaranya satia sanadustu Ali ketwarodrisia Mongkono kalingannya inggih adiasa punika ingyan kasinahannya nih Ikong semua sana uang ingaranan pancake ingyan susana patut punika kebawasan Pancakawa Apon tungguan iro Batari Panca Durga oriantukan linggih ide Betari Panca Durga harade nariswari muang Betaro kale rudra nangyan kawentenan punika saha arde nariswari sareng Betara Kala Ludra rahasia batasan gatim lagi maho sireng catur catus pata besang kademu sira sira ngadaken catur Buddha rikalan ide nyujur ring catus pada masanggre ido malih
yang dembo moho ngawentenaning yang catur Buddha. dong kalau ngadang dong kalau wingse sang kalau kadung Nangyan sang kalo ngadang, sang kalo wingse, sang kalo kadung. buat telusuran gantim lagi sira umaming saliagem Namale raresida ngeranyi ngering salu agungnya. nalik aranira Betari Durga Nararis kagentosi narani de Betari Durga. mongaran sang kali kemayu Nah punika wantah mengaran sang kaliko mayu. Taro kalau rudra maka ngaran sang Judi Serano Nangian betara kalau ludra maka ngaran sang Juti Serana. Mosong gade sira kano Nararis ma pertemuan ide iriko Mijil sang kalau tiga mewastu modal raris sang kalau tiga Mua kiring sang Buddha Raja kesarengin punika sang betara sang kalau raja Buddha raja. Sang kalau putih sang kalau kadang Nangian sang kalau putih, sang kalau abang, sang kalau kuning sang kalau kuning malih, sang kalau ireng lawan sang putih belum nah punika taler sang kalau ireng mewah sang Buddha belum. sang Buddha dadu sang Buddha kuante Nangian sang Buddha dadu, sang Buddha kuante, sang Buddha ijo wani sang Buddha swat nangian sang Buddha ijo, tio sang Buddha swat. Buddha palang krak muang Buddha sanjaya akwe yan usen Nangian Buddha walangkrak miwah sanjaya kathah yaning baosang. Kreponi pita maha triyata asui urta atu sen dia mai lagi itu ayo si krepajurita Cakrapani pitamaha Triyadasa asuyamurta
dia maya lagi tu asyo ciu kresyo jureta Asuit angen-angen sang yang Trisamayo. Inggih. Ratu Pangerenga sinareng sami ngelantur kiti tiang nyerita yang. Iya teko cap suwe de sang yang Trisamayo mapi kayun. Lampu akhir Batara Guru. Sane banget kayunin itu yang dari semaya pahirikan kesuwen sampun pemargan itu yang Batara Guru. Winas tunggan niru man makan kalau rupa. Semalih jroning palungan pemargan itu yang Sri Batara Guru ngastu masih loman medados yang kalau dudro malu citu pusir katiga inggih raresido malungan maca cingake Makeni mitu somio rupo Batara Guru. Ingyan panguntang pekayun itu yang Trisamayo sapun api antuk mangdaning sida muali somio ingyan kaleludruk ingyan ide sang yang Sri Guru. Malui jati siwa. Mangdaning muali kade sane dumun matadosan sang yang Siwa suci ya. Ringgit raku sira. Nah, ring sejroning wewekan itu yang Trisamayo rare sideng tuang weke bacang ngaringit utawi ngewayang. Walulang nata sira mintonaken mayo rupa Batara Guru. Ora tau nemangken harus itu yang Trisamayo ngamet belulang katatah itu nyerupain minokadi warnan itu yang Batara Guru. Lawan dewata kabeh. Rekalaning punika suane osah pikayunan para dewatane sami taler jumpu dening daging kayun itu yang Trisamayo. Wong sang yang kalonu cara. Ler tansah ide sang yang kalonu cara. Yen itu mayo Batara. Nah niku antas siluman minokadi yang Batari. Itulah mangkanu Maha Sang Yang Trisamayo mamet waniru sang Suswonan. Inggih. Risa sampun harus nunggil minokadi wewekan idone Sang Yang Trisamayo saha kairing antuk para dewata namo sangone sigerhan raresido memargi biprayo pacang rereh linggih ide yang Batara Guru. Murung akan manadah manusia. Wangunteng kayun idone mangdaning wusan ide kalaning metamahan kaleludra mayo mangda wusan ide nadah iya manusia. Panggil Sang Yang Kalerudra aron rawan Batari. Inggih gelesan carita sidhur ari sida yang Trisamayo kacunuk antuk ide yang kaleludra semalih kalaning ide macapuk
mesinarengan sareng ide yang Betari Durga. Mas Tranu ring buat Salwa Agung mapanjang. Inggih. Kalaning punika kanyekan wenten ide maprayangan rika ring Bali Agung. Batara Kalorudha makenama Sang Judi Srana. Nah duaning kalaning ide ajenek maprayangan ring Bali Agung ide yang Kalorudha maposengan yang Judi Srana. Batari Durga makenama Sang Kalika Mayu. Kaler ide yang Betari Durga mapesatnya yang Kalika Mayu. Mangkana Gopita Batara Batari. Inggih kadiasa punika kawentenan sane kaksi wetek Betara antuk Betara Betari ini. Sang Yang Tri Samaya. Inggih pasti kekawikanin niki punika antuk ide yang Tri Samaya. Maris Sri Batati Patiya. Irika harus ide ngemaranin sang muruaning jagat ing yawa dipe minakadide sang Prabu Tri Adipati. Majaraken lampah hiru sang susunan. Sekalaning sida sampun saduajeng sering inggih ide sang Prabu Tri Adipati nguningayang yata mau sang inik pemargan ide yang siwa suci. Kinon Sri Aji Galuh mangarpanaken sajenira. Nah, dikorares ide yang Tri Semaya nitah ide sang Prabu Galuh mangdaning ngaryaning upakara Caru. Ikang Caru Pancasila. Mangdaning jangkep upakara Caru kebaos Pak Caru Mancasione. Muang rah daging niyo tasak mentah. Ring sejeroning upakarane punika mangdaning menjangkep mendaging rah nyane daging nyane taler tansah mendaging mentah rateng ingyan ayaban upakarane. Gangan lawan asem. Inggih taler patut mendaging jangan kapemuah asem. Jar bake muang mula palewa. Nuaning upakara kebaos jangkep risejroning upakara sesampun medaging dagingane taler mawowoh antuk sarwa pulo gantung. Pian ujude sang maha pandita. Tuaning nika kebaos upakara utama kebaos upakara Caru Pancasila patut kapuja antuk ide sang Mahayati Agung. Maka palut dan ruganing nagareng Galuh dekap itu sang Kalorudha. Inggih pangunteng pengrasitian nyone punika mangdaning sida paripurna tan biut tan rusak jagat Galuh kawawawo antuk ide sang Yang Kalorudha. Siren imitaning anu Caru ring yawo dipa. Nggih sampun kacumadakang yate kacumawisang upakara Carune ring jagat Galuh. Singgih Sri Batati Patiya. Nggih sumangup minakadi sang Prabu Sri Adipati. Adiling Batara Tiga. Manut kadi pekarsan yate panganikan ide yang Betara Tri Semaya. Punang Ki
naning Sang Ratu Subalowirya. Nah, mungkin kebaos pinakecihna Sang Prabu sane webuhing kawiryan yan sampun teleb sahesring ngemargiang yatnya lan medano punyane. Tan wilambite umadang pada senaheun. Nah, tan jangkayan ring sejoning wewilangan prebieu ring sejoning ide Sang Prabu Pacang wangun yatnya. Pagawan Sidoyogo manggalianing Pancosianira. Waning punika yatnya mabuat pisan padut pinake wenten kebaos yatnya yajemana yatnya wantah ide yang Begawan Sidoyogo kemangohang pinake yajemana yatnya nih. Dinten luirnio sanasar ring lemah. Inggih, punika sane papikam kami sane Pacang kapidab-dabang iri kering jakate. Harapaning Saluagung. Inggih, mangkin baosang ditiang ring ajang iri kering Saren Panjang utawa Saren Agung. Yen aweyaken panggung Sangyang Trisamayang. Nah, iko ari sida Sang Prabu taat titipati nganika yang wadone mangdane ngaraning panggung binaka genah ide yang teri semaya. Menakne clear ning awayang. Duah ning riko Pacang ide yang teri semaya ngebatang kelir Pacang nyolahang reringit. Batar iswara udipan. Inggih, ide yang Bathara Iswara pinaka dalang. Enak sede Sangyang Brahma Wisnu. Rikalaning punika kabeh antuk ide Bathara Brahma kelawan ide yang Bathara Wisnu. Ginamelan dening idep. Nggih taler kegamelang antuk kecapi. Kecapi Rinorian pamanjang muang gula ganti. Nggih sregep manuting tetabuhan wayang Sudamalane punika. Sinamening langon-langon. Inggih sesarengin antuk lelampahan sane dahating langun. Winahyunaken lampah Bathara kalih. Inggihan pinake murdaning carita kacarita yang antuk yang Iswara tansah wantah pemargan ide yang Bathara sanareng kalih. Sangyang Kalerudra lawan Bathari Pancadurga. Inggih, tantios inik pemargan yata parisolah pidabda Bathara Guru kalaning katemu sareng Rabide yang Pancadurga. Sira purwakaning anu ringit ring Yawo Mandala. Inggih nika pinake pengawit kewentanan wayang lemah utawi kalau tah mangkin wayang Sudamalane dikiring jakati. Dinonton ring uang akwe. Nggih kalaning punika mekathah minakadi petak jan waduan itu Sang Prabu nonton ngaksi minakadi sesolahan wayang. Om Swastiastu.
Mardawe manasya mewa somya damek Bathara Guru mulati lelangon Sang Hyang Iswara. Dewa Ratu Agung rikalaning punika Ida Sang Iswara ngwayang Nyudamala ngawasan yang permangkin jeg somya pikayonan Ida Bathara Guru ngaksi lelampahan wayang Nyudamala nikalaning punika. Yenon kowe kang buta kabeh mamukti caru. Nah kiri keraris itu yang Siwa Guru kalaning metemahan Durgumti nikain minokadi waduan itu nih wadak buta kalau kali ini pok itu wadak yang babutan enak pok itu anadah sajening caru. Merong tua siru Bathara Bathari. Inggih ngawasan yang haris taler ledang kayuning Bathara Bathari. Sampun tinangap Pancasya Sri Bathadipati. Duaning sampun sidek ketampenin yada kadur aturan caru ide Sang Prabu Bathadipati Anemasto Caru Agung Pancasya punika. Yerike waduh caranira kabeh. Nah kalaning punika minokadi para panyak para waduan idone maka sapi. Salwering buta kala dengan mawareg-waregan pada somya rupa. Dewa Ratu Agung paling paekarin wadak kala kali buta buti buta dengan sami pada mukti sarening caru ngawasan yang sami pada mewareg-waregan nadah minokadi sajening caru. Wani mamek irsya. Waning wit sangkaning sida amukti sarening saga carune punika sida somya rupani Sang Hyang Kala tan purun malih memanah iri memanah pacang natah-natah sane tanunang ketatah. Nulur kesaktening japo mantranira Sang Resi Sida Yoga. Wit sida paripurna somya wadak para buta buti kala kali kala dengane punika tansah sangkaning kautaman ingyan puja pangastawan ide Sang Hyang Begawan Sida Yoga. Yenang haratang sarwa buta. Waning sami wadak bebutan karat dumunan tuk katurin minokadi sesaji yata kebawa saga caruni punika. Kinon mantuk ring sunyade. Inggih pok itu wadak yang bebutan makabehan wus pok itu ambangan caruning ulun mulih pok itu muing desan suang-suang nemah pok itu ring Sang Hyang Siwa. Walui siwa jati rupa. Nah, mangdaning linggih Hyang Kaludra sideho mawali metemahan itu Sang Hyang Siwa Suci. Mindar Sang Hyang Kaludra muang dewenira. Inggih buaning kadiasa punika nimangken mapikayun midari Sang Hyang Kaludra saherabin idene. Kerenging waduh
Waduh caranira sedaya. Kalaning ida-midar punika saha kaire ngantuk para banyak. Para waduh cara penyeruan watek bubutane maka sami. Abrawe pancekestito sandayem kuno padisim kali asem pacot narah asti padmo gandimo wah anu pemangahan kidul ning wetaning negara Galuh. Inggih. Nemangkeun baos sang titiang wenten kabaos pemasmian ring kelod kangin jagat Galuh. Semua kali asem ngaran ieu. Niku tantiosane mawasta sedra kali asem wastannya nih. Patampuhing pemasaran sawaning wang mati seloring gunung. Inggih, duaning dikopinake genah. Wah, pemasmian sejatmone sane sedo sane padam seloring gunung. Lawan wetaning gunung. Asa punika taler para panyakita sang Prabu sane wenten ring tangin gunung. Yerike dong wanira Batari Durga. Nah, iriko pinake mangkin genah lingih ide yang Batari Durga. Lawan Sangyang Kaloludra. Aler kada sarangin antuk rapin ide yang Kaloludra. Kawasida de Sangyang Trisomaya. Inggih iniki punika kacuma sang antuk ide yang Trisomaya. Mare Sri Batotipati. Nah, mangdaning kawakane nantuk murpaning jagat yawa diwipune minakadide Sang Prabu Sri Tatipati. Wah sira mangutus ngarpanaken tadah sajenira kayeng lagi. Nah, irika ares ide Sang Prabu netah wadwanida wenten kelod kanginan gunung kali aseme mangdaning setado ngaturang sesajen kane moasto caru rauh kebenjang pungkur. Wah roah daging sarwa mangsa. Inggih ring sejroning makarya upakara caru dan sampunang laliang nagingin rah nyane getih lan dagingane punika Saka panggung ning wayang. ya posire pacang wangun karya taur kebaos kalumrah kadimangkin ngaturang carwagung patut nagingin kebaos gegelaran lelakonan wayang. Wah, anggringet Sangyang Iswara. Nah, duaning rike panugrani de Sang Iswara wacang nyolahang minakadi reringit utawi wayang punika. Oh, muturaken lampah Batara nguni. Nah niki patut kewekane nantuk jero dalang maka sami rikalaning wayang lemah utawi nyuda malu wenten carune punika patut pinaka murdaning carita winik pemargan ide yang Batara Siwu lawan ide yang Batari Umo dokiriun. Panduwa somya cita Batara Kaloludra. Inggihan pangunteng pengastawa pengerasi dini mangdaning sida
Somyo minokadi deyang kala ludra malui siwa rupa mangdaning muali de metemahan ide Betara Siwa kadiasa punika kebaos ingyan pangunteng daging caru utawi taur eri kalaning punika ngendor puasira o megel ring wadwa dusun-dusun inggih tan karida pacang masusupan megil utawi megenah ring desa-desa Kianu de Betara Tri Somayo nah duaning kadiasa punika pamarganida Betara kalih kauningin antuk ide yang Tri Somayo mau gawe puasira men-men nah mungkin ide makarya sesolahan tetopengan Betara Iswara dadi swari ingyan ide yang Betara Iswara mandadosan ke bawah sesolahan Iswari Betara Brahma dadi peret ide Betara Brahma maupun adosan telek mohawinan kalaning wenten taur ane manut ingyan wali sesolahan topeng punika wantah topeng telek lan sesolahan wayang nyuda malone Betara Wisnu dadi tekes ingyan dadido Betara Wisnu maupun adosan pejangkep ya tetep penabuh ingyan sesolahane punika manang angigel sira ngakhiri keraris sesampun puput laris ido masolah irikau angidong mo bana gine nah ring sesolahane punika mendaging tetembangan punika pengatak wadak budane ya lagi ya tumuturaken lampah Betara Guru Nguni ring sejeroning tetembangane punika tansah maosang yate nyerita yang pemargan ide yang Betara Guru Dokiriyin wah somya cita Betara kala ludra ngawesanoyang kasukseman carune lan sesolahan waline punika sida ngawe somya pikayonan ide Sang Hyang Kala Ludra dah suksema sira mantuk ing siwa loka mawasane yang sida moksa ical ide saduaning sida ide sampun wali ke siwa loka walui Betara Guru sira nggih mangdaning ide mawali matemahan siwa guru minakadi linggih ide Arwe maya sobek suke do para mogar gitu angen-angen Sang Hyang Tri Semaya Dewa Ratu Agung kalaning punika dahating pramoledang pisan daging kayunide yang Tri Semaya maka palang jrembana kriyanira ingyan duaning wewekanidone sida sampun mapi kolekang pengunteng mangdaning sida somya linggih ide Sang Hyang Kala Ludra sira nemetaning ana wayang wang men-men nguni katekeng mangke inggih Ratu pangrengga sinareng sami kabaos yate kasurat ning soning Purwagamane puniki
nika wiwitan sangkaning wenten wayang lemah utawi kelotah wayang Sudamalane kauh ing dening Topeng Teleki rawuh kadi mangkin. Ane kena tiete jono bandari kawe Nang Botari Pancadurga. Inggih wali bawa sang titiang inik linggih ideyang Betari Pancadurga. Kari aneng semosano kali asem. Ya te kebaos ide kari jumenek erike ring sedre kali asem. Sarwo bakso sire. Waning itu kari kebaos maparwi poyan durga. Mas tu ide kari sahananing sane patut kebaksa utawi ketadahan tok ide. Kerenging buto kalau kabeh. Kalaning jenak ike ring sedro kali asam tansah kairing ngantuk para waduan ide watek bobutane make sami. Ade naro mangse. Nah, waning sami watek bobutan apupul sami pada naro mangsa jeg ngawak nadah minokadi sane tanpa patut sewatut ne tadah. Netya kalau suka-sukan Nyabran rahina jeg mopo pesto pesan ngawil legau manahipun watek bobutane. Metuaken mau berawe. Nika sane ngotuang ke bos berawo mampu tegas aeng nyajahin. Dah neng kenang kade sekarang. Inggih ada tuh pangrengo sinareng sami pandagang mosang inik watek butone jebos. Warito Sri Dara Bawa Hiranyo Garso Sambawa Adya Pakas Wadya Casyo Akaranco Sikandino Usun Botaro Brahmo Wisnu. Inggih bosang mangkin linggih ya tekwenan ide yang Brahma kelawan ide yang Wisnu. Ang jeroti rupo siro kali. Nah mangkin ide masih loman ya nyuti rupo ide maka kali. Matemahan te siro wiku yowane. Ingyan sejaraning sesiluman ya te panyuti rupan ide yang Brahma Wisnu tantios mapenadosan sang Brahmana Anoma. Betaro Brahmo makonamo empu tapo wangkeng. Ingyan ide Betara Brahma nyuti rupa mandados empu tapo wangkeng minakadi pesatnyan ide. Betara Wisnu makonamo bogawan le tatye. Ingyan Betara Wisnu raris masiluman saha maparap bogawan lo tatye. Berajake siro kalik. Inggih mahating paripurna ide pake kalih dahating webuhing kawiryan mawi bawa. Mur maring ambaro tale. Nah ri sesampun ide maka kalih panyuti rupan ide sang Brahma kelawan ide yang Wisnu raris ide makabar ring biomantarane.
Tumurun mareng negara Galuh. Aneka patitis tansah wantah irika rarisida tedun ring jagat Galuh. Tumami Sri Batotipati. Bepraya jemujug kecunduk sareng ide Sang Prabu Batatipati. Majaraken kaya gatenira dateng saking Jambuwarsa. Saking uning ayang pangrauh idane maka kalih tantios watah rawuh saking Jambuwarsa. Saking Astina Nagara. Taler wit taler rauh idane taler ring jagat Astinane. Raya jananira minta mandala Sri Maharaja. Tetujuan pengrauh ida semenareng kalih tantios nunas genah ring ida Sang Prabu. Raya mitra amak Sri Batotipati dan sinung madaka risetananira. Inggih ngawesan yang sih doraris mesriak kalang kayun ida Sang Prabu duaning linggih idane keraton idane purin idane kerauhin antuk ida Sang Brahmana kali. Sigera mangutus magawe grahanira dan madaka ring kantaning rajanira. Nah tansah raris ida jegelis ngutus para wada dana mantri pengabih idane mangdane ngewangun peseraman idane sakewalu tanduh ring kenah iade wewidangan purin ida Sang Prabu. Pira kunang antaranya. Inggih gelesan carita ya namun api sampun suwene niki punika. Wir rinaket swacida sang nada. Inggih yan kebaos kadi mangkin sampun nyambung pikayunanida Sang Prabu lan daging pikarsanida Sang Brahmana kali. Ya pangweruh nira sang Brahmanompu tapo kalih siki. Nggih. Duaning sekuentenan pengeroh ide Sang Brahmana kalih punika tan maren ngijen sesuluh ngijen kaweruhan ring ide Sang Prabu. Tan hilang takwana kena saluwer ring sarwa puja. Inggih tiosan dening Kuruhang Darmaning Niti taler ida kapica ingyan sehananing daging pengastawa widine. Keng aji Purana Tatwa. Ler sang awrat sanganiti praja punika patut uning ring sebaroning Purana kelawaning tatwane. Wang tustus ning dewata kabeh. Yosan dening uning ring sening Purana tatwa mangdaning uning ring sesuduk kewentenan yang maka sami ane patut kastawa ring dijo genah sira sane patut parabidane kalaning astawa. Ya teka donira pinaka guru de Sri Bupati. Duaning ide Sang Brahmana kalih punika pinaken naben ide Sang Prabu. Kenonira mengajar sang Nrepa Putra.
Yo sandening ide Sang Brahmana kalih ngicen kauruhan ring ide Sang Prabu taler ide nunas mangdaning ledang micoyang daging kauruhan ring parep sunun idene. Wang tetagonira sang namo Sri Rupini Dewi. Taler ida banget Sang Prabu nunas mangdaning taler ngicen daging kauruhan den ring tetagon idene sanema parap Sri Rupini Dewi. Kang rare mijil ing sunia nguni. Ingihan ide Sang Rupini Dewi punika dogalet wantah mas sangkaning sunione. Yen iring de suda Begawan Sida Yoga. Nah, kalaning nunas saja sahe kairing kasarengin antuk para putran itu Sang Begawan Sida Yoga. Gesta sang Gagak Aking. Nggih, ini tunggil sakane mau parap Sang Gagak Aking. Pangulu sang Buboksa. Inggih, alar pengajang kane master Sang Kuduksa. Akue pangiring nira. Yo sandening ngokane de Sang Brahmana Sida Yoga kathah binakadi pangiring idone punika. Swatet maje tanda mantri Sang Prabu. Nggih pareokan tanda mantri para patih pangabih ida Sang Prabu. Samangkana palaning Sang Maha Brahmana. Inggih kadiasa punika pikolih kerdi yade karman ide Sang Brahmana kalih. Sang putus sing aji akue kah. Yo kasedangeh sampun meraga putus dening sekananing daging sastrone make sami. Sida manggih wibawa tatan inayapan. Nggih. Ida mapiteke sering para sisian idene mangdaning sida kebaos putus sing sastra duaning nika sida pengeruatan tan kebaos dados manusa hina iring jagad yang sampun muduhi keweruhan. Ya sudah wakil nira tinut de Sang Prabu. Inggih. Duaning sahananing bebaosan idone sampun keparipurna antuk keweruhan sida punika raris kemargiang antuk itu Sang Prabu yang klotah kadi mangkin sampun tri kaya parisudone sampun leket ringangan ide Sang Prabu. Pira kunang ante jenia. Inggih yamunapi suwen ide Sang Prabu kalaning punika magi-agian pada weruh Sang Winarahan. Maka sami sida sampun para tata suning sang sane kanikain sang sane kajahin antuk ide Sang Brahmana kalih. Lawan waneh anu ling Sang Tapo Guru kalih. Natiosan wenten taler piteges daging panganikan ide Sang Meragedang Carya kalih. Sri Bata Dipati. Pamucuk daging tel panganikan ide tantios wantah majang ring ide Sang Prabu Sri Bata Dipati. Kinon Sang Bupati. Raris ide nganikain minokadi ide Sang Prabu.
Magawe ye kayangan Betari Durga Dewi. Duduh, dewan anak Prabu Sang Prabu Sri Tatadipati patut idewa mangkin ngewangun kayangan linggih ide yang Betari. Engkaneng panguloning setra kabeh. Nah, asing-asing wenten kabaos tunon yata setra patut ngewangun punika kayangan ide. Maka yasa sinema dening wang sedesa-desa. Nah, pinake piranti ane patut kebaktenin kampon kepopira antuk jatmone ring wewidangan idewoni. Maka don kesampurnaning negara aji. Nah, duaning nike pinake piranti idewoni ngawe keparipurnan jagati. Apa gunane idewo ngawo jagat tan rungu tan ngetangang tan ngerincikang kayangan ide yang Betari. Palan ye somyo sakwehing Buddha kalau dengan Napi mahawenan kade bapo mapi tegas rengi dewo kade asapun ke kesuksemannya nih puoh ketini dewo nih presidennya dewo pacang nyomnya watak Buddha butine make saminya. Mario naro mangse. Nggih mangdane wusan watek bebutan wawasa mangsa watek ing manusane Mangkande ling mahampu. Inggih kadiasa punika pitegas daging panganikanide sang yang dang acarya makekali. Kapotinut desang nade. Inggih tan purun tempal satinute minakadide sang Prabu daging tel ia tetitah ide sang meragam bukali. Apaan tan anang karya durlaba tekap sang maha purusa. Duaning tan wenten pekaryan sane kewah ane pacang panggihin yade kekaryanin kelintangin antuk sang meraga purusa. Warya ye mawakil mocyati pinilih aran kayangan Betari Durga. Inggih nemangke naris karincekang kewangun minekadi linggih yade perayangan itu yang Betari Durga. Durga ngaran mewah. Ingyan Durga punika mapi teges kewah mabuat pisan. Mewah wekasing ajero. Inggih mewah punika mapi teges jero utawi tengah. Jero ngaran tengah. Jero punika mapi teges tengah. Tengah ngaran dalam. Ini ke bawah ring tengah utawi ring jero punika mapi teges dalam. Pura dalam pengaraning wang. Nah, wit nika raris kalumrah pura dalam utawi perayangan dalam kebaos antuk petak jananinya. Wah, lengire empu tapo wangkeng. Inggih wenten malih panganikanide sugro pukul nempu tampo wangke. Wang bogawan le tatie. Aler kalaning punika sareng ide Begawan Lotake. Inon sang bupati pahajengano puranire Betara nguni.
Kani kain itu Sang Prabu mangdani ngajagang empon. Minakadi perayangan itu yang betaririn. Penataran pusah desa. Nah, ane patut taler kejangkepin kewangunan tuk itu Sang Prabu puro penataran puro pusah kelawaning puro desa. Balai Agung Wang Ibu Gumi. Taler yang puro desa punika tapunang lali yang wangun ke bawah Saren Agung taler puro bumi. Lian Pariangan Sri Sedana. Taler taltan dados kelaliang ngarianin kayangan itu yang Sri Sedana. Lawan Panguluning Tegal Sawah. Taler itu kaditahang ring panyak itu neng wangun perayangan pengulun sawah. Pengulun Tegal yan pengulun sawah ulun suwi wastanya nih. Katekeng dawuhan. Rauhing dening kebaos dauhan. Ngoni we sangar. Inggih meno kadenyane perayangan merajan Pomahan ring wang kabeh. yan sampun sida panyaki dening wangun sejoning paumahan patut kejangkepen antuk ngewangun perayangan merajan punika. Karuhun kabuyutan Sang Prabu. Duaning untang pengerasi tiring sening perayangan merajan mangdaning wenten tetuak panyaki dene ngarcana ngastawo leluhur yate lelangit panyak dene. Ya teke kabeh pada tanunang rino. Inggih punika maka sami tan patut nolak tan ngewangun ring sejoning paumahan kebaos Tri Mandala utama Mandala perayangan madya Mandala paumahan nista Mandala punika ring jaba utawi diwangan para panyak idene. Ye ke purwakaning tatu agama ring nguni. Duaning punika tansah pinakep wiwilan purwa gamane ngawit agama Indone kebaos pura gama siwa sesana ngawitin umat Indone serada percaya dening Ida Sang Hyang Siwa. Onang penagahaken katekeng jemaah. Nah nika indiki punika patut kajagang kakukuhang rauh kebenyang pungkur ring perti sentana para panyak ide ring jagat Bali pemekasnya nih. Mangkane ling Guru Aji mangayuani Sri Batoti Pati. Inggih kadiasa punika mangkin panyobiah Ida Sang Prabu Sri Batati Pati ring panyak idone make sami. Sampun sinangraking sastra Purana Aji. Niki punika boyo sangkaning Ida Sang Prabu ngawe-awe nika sampun mengah ring sastra Aji ring sening purwa kamo sesanone taler kermeyang ring sahananing purana tiosan. Waluya kenang kade. Inggih muali mangken baosang titiang yang tatu caritane. Pira kunang anda jenio. Inggih samunapi kesuwennyane niki punika
Ducapa dia Rupini katekan Sanjamo mana Rambu kena keracu dia siwayam sukadia iya kaso Wan yamiu lo kia miu dua niom wan nasi Capah seru Potaru guru Malih pawosang ini kawentenan ide Betara Siwa Guru Kiano Suang yang dua muka ngelak tuh ia pun yang kaneng setru wadahu Nah ide raris ngandi keyang ide sang yang durmuka mangdane ngelukat biang ide iriko
ring setro dahawa. Ya sinon Suang yang kanu Putaru guru Moastur haris kawisikin ido sang yang kano oleh ido Batara Siwa guru. Wiane Suang yang haji Pascarayan Punong Wanang haruh puana lawan Aji Sintu mani Kai jenderal sang yang aji kastarian sideraris ngerwadang buano makamewah aji cindo maninya. Wanang haruh Sarawuh durgu Punika wantah pangleburan minekadi kawentenan sarwa durga nya. Don winner Waruh Rih kanggo Suang yang sadu siwu Dalur kai jenin mangdane uning ring anggo sangyang sado siwa Mantran niru ring sejeroning mantra sariran ide. Ya sana murda ke Nah sane moasto isano murdaya. Tuat purusu Wakayu Iantat purusa waktraya punika wastanyane. Adyo korakadayu Buam dewa mantra Punika wantah agara redaya bamo dewa mantra. Keng Amarta mudra Berah kamu Anggadi Wangku Mantra Wang rete mudra brahmo anggo punika wantah dewa anggo mantra. Namuat tuate nos puati lawan winner Goanos tapu Ingan makamiwah kaijen minekadi gana astawa. Muang kaji daramu Buatining soriru Makamiwah aji darmo otpatining sarira. Mangkana Wow kata Butaru guru
kadya sapunika inggihan picanida Bathara Siwa Guru. Monembo Sang Hyang Gana Dipu Rikala punika ngaturang bakti kawontenanida Sang Hyang Gana Dipa. Mangkat mur marang biyama marga Ris jroning punika raris mepamit memargi ide makber irika maring ambarane. Tuamurun Reng Setru Gandu Mayung Mawastu raris dedun ring setro gando mayu. Tuamamesiru Dalam kayangan Ris ngeranjing kawontenanida irika ring dalem kayangan. Merapero namayu siru Reng Astu puja Mawastu raris mapranamya kawontenan ida antuk asto puja. Misya Duh Bathara Durga Mawastu raris juk medal kawontenanida Bathari Durga. Waduh caraniru kabeh Kosarengin punika antuk rencang ida mako sami. Orium Sudon Tratno Diaswiu Leng Sang Hyang Gana Inggihan atur ida Sang Hyang Gana. Swatnya Sang Hyang Ibu Sri Durga Dewi Mamitang lugra titiang Ibu Sang Hyang Sri Durga Dewi. Siruk anak Bathari dateng marangke Inggihan kawontenan titiang sane mangkin wantah putran Bathari rawuh tangkil. Ian utus
Andikanira Sri Jagat Guru Sekawentenan titiang tangkil wantah kau just menika oleh rakan palungo ratu Sri Bathara Guru Kianon ang lukatake Doraga rupa Bathari Majanten pacang kekandi keyang ngelukat ingyan kedurgan warnin Bathari Diadina Mantuke Sri Dewi Mangdani taler budal kewentenan Sri Mahadewi Ayo aduh Bathari Tuan derana budi Nah sampunang raris Bathari nenten pagori sejeroning kayun Pantan wenang Ranak Bathari Manembah Sang yang ibu Kari Marupa Yudi Seduaning Tuan Presida Putran Bathari nyembah yang ibu kantun mewarni aeng Dah kesomyo Ikang Bathari inggih ari kalaning punika sampun Ido Bathari Durga Areke kami ngaturaken bakti ijeng sang yang ibu wantah iriki titiang ngaturang minekadi bakti ring jeng yang ibu mangkana ling sang yang gana dewi po inggih wantah kadiasa punika mung atur kawentenan Ida Sang Hyang Gana Dwipa Radriyo Amyayu Diarwadiro Keroda Bathari Durga inggih riwau kadiasa punika mung atur Ida Hyang Gana moastu mengah piduka keroda kawentenan Ida Hyang Durga Leng niru nah kawentenan punika pengandikan Ida Oh, dia kamu yang Gana
Cai yang kano. Oh ngapa denmu? Nah dadi apa? Kengken orang ibu busan? Wonang alpake ring kamingke. Bani apa dahat tuh tekening ibu? Warare raku kamu ke? Gano. Nu pabahane belek tuh nyencai gano. Kagungan mana go? Apa pakenehan cainen tuh busan? Tuan weruh kamu. Sing nawang cai. Waya kunang kano arung rio. Suasilan canungka. Yan pinahang kai to cai. Caroi kunang anarung sasih pih nage. Nyai insang yang bulan doh parot ai kano. Oh ngapa tinaka demu? Napa pakenehan caine jani? Iki ia pun teu ino saktika. Nah, apa ngecai nawang? Nene ibu saneh kelintang sakti manur kamu. Aku Dewati. Ane merat kabeh. Nene kaite wantah ratuning Dewati sekancan jagati maka sami Mengadok Batari Durga. Sani madan Batari Durga. Sakian anu ding kiwanteng. Dewa Ratu sahonuding punika antuk tangan kiwa. Roh mantuke do go kanungga. Cai kano bani lang kano mulihang to iban cai ne cai kano. Warah kakano rih batare guruga. Nana toto orang teteken ajin cai ne to ide betara guru. Wamitan harap mantuke. Yaking suarga. Maka cutet kai tusing je pacang melipetan kemo ke sioloko. Wah kayan. Kedok gitu. Anglukat aku. Apa buin saya makna pacang ngelukat anaknya buka kaya. Pajah dek gitu. Mati saya jani kan. Kiana song. Deng aku. Nasing bungan cai kegeseng ban kaya. Mangkane. Ling batariak durga. Wantah kadia sapunika menguing. Pengandikan itu Batari Durga dah ating berangti pisan majeng ring ide sangyang gana.
Krode Sang Hyang Gana. Inggih ngawasana yang kebos semayan sayan Brahmandya minakadida Sang Hyang Nayaka. Sang Hyang Brahma awigna darananiru. Wantah hidup Betara Brahma minakadi katawantuk hidup. Mijil tang ageni prawat Buddha saking irung. Ngawasana yang permangkin mijilang ageni dahate ngabar-abar wit sangkaning irung idane. Ini pantare saking karnem. Lar geni mijil saking karnan idane. Geni pracanda metu saking Yusna Sang Bathari Durga. Aler tansah mijil geni saking Yusan ide yang Bathari Durga. Nidumu alatu-latu dinuling Bathara wisajo dengan Inggih genine punika saha ngabar-abar lan melatu-latu muntah minakadi wateking Buddha dengene. metu saking pagasanira. Niku wit mijil sangkaning pabahan idene. Nasut Sang Anggana den nikang ageni prakasa. Yang geni sane dahate ngabar-abar wit mijilan sangkaning jenyanani Bathari Durga sane muntah ngerebut minakadi Sang Hyang Gana. Pinangan dening Bat Buddha kala dengan Yang sahananing geni sane ngabar-abar punika jagatadah antuk para Buddha dengene. mantap murup ri awai awus Sang Hyang Durmuka. Nggih saya waktu kadu kaliput ngabar-abar areng peraini Sang Hyang Ganapati. Duwer gunung api. Yani moyang satan iluyu kadi gunung agen ini ingyan abar-abar gen ini. Mengot ri pekukasan Sang Hyang Durmuka. Inggih wit punika rare seling ide pamuput nyene minakadi Sang Hyang Ganadipa. Rinegep Sang Hyang Somyo Mayo. Kiriku rare sideng ngregepang. Ingyan jenyane puja pengasawa Sang Hyang Somyo Durgane. Saksat puja tekoi kanang sarwo Buddha kabeh. Ngawasana yang peremangken jak padam lingsam wateking bebutane maka sami sane muntah ide Sang Hyang Gana. Mungong tanuring rat. Nggih mawasana las masmi anon wenten kari ring Jakati. Dinulur teng haji Sang Hyang Dinanto manik. Lur kawowohe antuk pangastawa jenyane ane master Sang Hyang Tantika Mani kewuruhanide Sang Hyang Gana. Mijil tang panco amerta. Inggih wit punika raris ngwetuang yateng mijilang ane master Panca Amerta. Saking
Yusnita Sang Winayaka. Nggih, maka sami punika mijil wit saking irung ide Sang Hyang Kanoh. Sinrang den ikang studi gano setawa. Nggih kapuputang are santuk kawruhan pangastawa puja ane mas muwaste gano astawune. Molilang tang pance pawake. Inian kesuksemane punika wantah ngwaliang panca suksemane. Moh-mohon panco tirta. Nah niku harus ngawasana yang mapenadosan panca tirta. Adian de krodo potari durga. Iya. Ngawasana yang sayan sahan krodo ide yang betari durga. Sang yang jatuh sakti rindekep nira. Transaksi gerhan ide yang betari durga. Ngargepang sang yang jatuh sakti ini makin regepang ide. Wirocan waste pemana sang durmuka. Nah, lor kadulen maste panah wina cara astra mapi tegas panah niko kapi tetesang ring ide Sang Hyang Durga. Pupuk punah tang cadu sakti. Meh Dewa Ratu Agung jeglengkong dan mintulin senjata utama ide betari durga jag puntul leklok lung ring angan ide Sang Hyang Kanoh. Don pajo muga. Nggih tanpa wiguna tanpa pikantanan. Sang sayana pugah Sang Hyang Durga murti makrak asingo nade. Rasa jengah kerang minokadi pikayunan ide yang betari durga tuh. Duaning sahananing kutamaning senjata ide nih tansi domintulin ide Sang Hyang Kanoh. Wih Dewa Ratu jag ngelur taat nani luyo kadi singo suara ide yang betari durga nih makin. Meh tumibuh petapan penapan itu. Ngawasana yang harus runtuh ring genah idene. Sigeran pinasang binuro astraniru di Sang Hyang Kanoh. Alur kawawakin mangken kargepang panah guru astran idene kapati desangan ring ide Sang Hyang Kanoh. Saksat sasangke purno motejaniru. Ian sat nani luyang kadi tejan ide Sang Hyang Sangke Sang Hyang Wulan tejan idene senjatan idene. Mangni rodaya betari durga. Mijil sangkaning jenyanan ide yang betari durga. Domibu somyo rupa luwir tanpa atmo. Ngawasana yang laris leklok runtuh dahating pranamya kadi tanpa jiwa. Siagara pinangku di Sang Hyang Kanoh. Kalaning punika gelesan ide jag nyaup ngaben minakadi pun idone
lantuk ide sang yang kano. Lagi siniram ring amertu karsano. Inggih kawawaken aresipun idene kalaning lempur katiwaken nanduk tirta karsana diwit tirta sangkaning jenyane manah idene sane alem. Menangis tuh Bathari Durga. Ngawasan yang bermangkin jeg lempur sah kesedih nangis yang Bathari Durga. Menget riwekasan. Nah pemuputnya nerade seling eling ide yang Bathari Durga. Manembah sang yang gana ri ibun nira. Nah iri koraris bermangkin pernami ngaku pangkara kalih ide sang yang kana ngubakti ring linggih ibun ide. Dienulur deni kang budo kabeh. Kalaning punika kasarengin antuk para bebutane maga sami. Ayo uras wis mesti kita kinon kumangke tekeng jemak. Nah, wadak para rencang bu, doi dewa tan serada. Rikalaning dewa nyingaking kewentenanipun kalaning mangkin rauh kebenjang pungkur. Mangemit asto kayangan iru Bathari nguni. Nah pemekas wateking rencang itu kayangan dalam. Do nyeni dewa lali ngebak ngemit serada bakti ring kayangan itu yang Bathari dokerin. Aning yawod wipe mandalu. Ane wenten iki ring jagat sekalo ring merco pada. Maka sarananing wang. Duaning nika pinake piranti seranan para petak janene pada manusane. Sahityo bakti manembah dewa. Waning perayangan pirantin sembah bakti maktinin para ide yang Bathari. Punang kita nugraha wigraha. Nah taler dewa pinake pengempon tayangan dalam idewo kewenangan miceyang warunugraha lan ananda minakadi sangsane patut mulihang warunugraha. Buataning madyanisa Manuding dening pebuatipun alit madyane utapo buin agung ingyan dosa kapemuah kertiasanipun ini utama. kawruhaken baro baranyo. Nah patut nyani dewa nyobiahang uningang ingyan kautamanyane sesudukne bakti ring perayangan dalam. Nong ibun mangke pinetmu. Nah ada nih jani ibun di dewone pemekas yang Bathari Durga tuah ibun di tiang pacang ambil di tiang mangkit. Kinen mantuk ring Suralaya sira. Pacang iring di tiang pacang iring lah budal ke Siwalaka. Mangkana ling sang Hyang Gana tinuntun po ibun ira.
Inggih kadiasa punika yen daging panganikanida Sang Hyang Nayaka saha sigrahan nuntun ibunida yang Betari Umo. Mur mantu king sunyon daku. Bebrayo pajang ngamur memargi lunga budala kejagat sunyatine. Suguh po siro Betara Guru. Nah, gelisan cerita rauhing ring Siwalaka pramoledang pikayunan itu yang Betara Guru. Muah temu tangan lawan Betari Umo. Duaning sida muali mejangkepan sareng tempek idone muah ini kadide yang Betari Umo. Ngene weh tang sarwa Buddha pada suku ku memit sakayangan Betara nguni. Asa punika taler watek para bebutane. Para ekar ngemit ngebak serada ngempon kayangan itu sanerina. Muakiri lambak ratyu salyam liku Maryam mapyam nang riadrang iru pototiyam kanan cu ya praliyahi. Wah lumapa Sang Hyang Durmuka manglukat Sang Hyang Kumaru. Inggih muali nengang titiang memargi muali itu Sang Hyang kana wiprayang lukat itu Sang Hyang Kumaru. Manten matemahan drengi risti. Anggan sida maupun ada sandrengi sane mat sana. Yen menen teking Suralaya maning. Mandaning sida jenek kering Suralaya kebenjang pungkut. Ya taike donire sang panditan unang sahasing gano setawa. Nah nika mahawinan kepatutan Sang Mahyati wikan luning lan ngemargiang puja ane kebaos puja gano astawune. Panundaning sarwo Durga kabeh. Duaning kesukseman gano astawone sida pajang nglukat wateking Buddha Durgane sane makesami. Mangkana ling Betara Guru. Inggih kadiasa punika ingyan daging panganikanida yang Betara Guru. Ngoci ciawan
sugotem somawas nikondiano warnanen Gopito Bathara Guru. Inggih. Ngelantur titiang nyeritayang. Iya mau sang ngeremoyang ingyan kewenten itu yang Bathara Guru. Manulusaken magawe tantu ring yawo Dwipa Mandala. Nah ini kerares itu ngemijelang bisa mau gegwat yata siku-siku ring jagat sekalau. Amalih sarira Sangyang Jagatpati. Nah, pemakas mangdaning sida muali eling ring angesarirani dia Sangyang Jagatpati. Dua gunanira Sangyang Paramo Jenyana. Waning punika pinake kalih kawigunanida kaneka bos Sangyang Jenyana. Ikang salaya siwa paksa sira. Nah, nika taler sane mangken kalau tah sang sane paksa ring kagunganida Sangyang Siwa sang sane ngampun ngamong serade kagunganida Sangyang Siwa. Maka namo empu walau bawa sira. Nah malantaran nemangken pidabdabide sane mau parap empu bala bawa sira. Ikang salaya mani bodo paksa sira. Nah ingyan empu balado sari punika kalih ngamel siwa kelawaning Buddha kebaos kalih paksa. Maka namo empu barang. Nah wit punika sangkaning itu ngamel gelar yata serado siwa kelawaning Buddha raris itu mabiseka empu garang. Luang sira mong jawa tumamu irikang wana jira. Inggih mangken impu karang sugro pukulun punika raris sida memargi yumujo giri kering jagat dira. Sira empu walu bawa manguluan lakun nira. Ingyan empu balu waduh wantah keulu pemargan ide. Mangonaken tapuh ring waruga. Wantah ide jumujug pacang amet genah irikur bangun yasa ring jagat waluga wastannya nih. Sira empu barang mangetan lakunira. Ingyan empu karang wantah nganginang pemargan ide nih. Mangonaken tapuh ring anggiran. Wantah ide ngamet genah nangun yasa riko ring genah jagat anggirang wastannya nih.
maka sama suamem seru peraniak itu angkarem mamos saru popebio wala yesu sadasiu inggih aratu pangrenga sinareng sami mustikane aratu sang meraga sujan luwih sane sampun pascat ring sastra lan tatwa muali titiang nunas pangampura wantah kadiasa punika presida antuk titiang nagingin sejeroning keramen nyangre karya agung dikiring kayangan pusah Wanosari mejanten api luwir sida unggahang titiang tatulan ing purana carita sane wau jeg ngatak wayah punika nongkang dan sida ngawi paripurna daging kayun pangrenga sinareng sami nika sangkaning keblokan titiang kawimudan titiang pinaka anggo santi nanging ki padite titiang anggo santi sinareng sami puniki napi luwir sida antuk titiang ngungahang ngremboyang ngwacen ya tenegasin wau dumadak winten pikenok nyanyi inggih aratu idarane pamiarsa sinareng sami lugriang titiang anggo santi sinareng sami nunas agung pangampura muali kirang langkung jerning ayah titiang mujanten kirang nyane makwe ledangak samuyang iya teketunan titiang saha lugreyang titiang lungsur pamit anggo santi sareng sami larapin titiang antuk penguntat anturang peramo santi om santi santi. Oh.